Yeah, well, yeah, I always remind them the grief belongs to you. It's Mm. up to you what you do with it, but it's important. Family, our church, faith community come together uplift not only the patient le ka oko in the dying bed, but uplift to mai nganga o kako family members. So everybody is in harmony, everybody is in unity, that we know it's this is just a temporary life. Malo le soifua manuia i le mai moa le tatou atunu. Whawhetai le mafuta mai le ala ata le whaungangana podcast. O au o Dr. Tawale Ioana Mulipola, o le mental health nurse, o le whaia aonga fo i le nursing school i le University o Kilani i New Zealand. O le malomaloā o sengase, o le toi fo i le lelei, mo se e pele ia te oe. O taimi whaingatā leo leo langa o le tangata. E whaapewhea o na whaia au tonu i lea taimi. A o whea e maua mai ele fisosoani mo oe ma le ainga. Ua mawhaatasi ma le awhionga i a Muliagatele Margaret Tuala. O ia o le clinical nurse specialist po le tausi soifua sinia Samoa. O lo onga lue i le palliative care po le end of life care i to tonu o miro moa. O le a ia wha malama lana tautua a wale sila fia ele mamalu le tatu atunu. Usi mai loa lau whaafonga. Ia, malor soifua, Margaret whaafitai mo le whaavanoina mai o lou taimita ua tate talatala noa ai le neitula o le aso i lunga o le whaungangana podcast. Ai le i amatalia ta talanoanga ia se i whaailoa mai lau fionga i le mai moa ma le whaafonga le tatu atunu. Whaftai lava mo le avanua wha au e whai ese ta wha sole nei a fiafi. Whaftai fo i ma le mo le tatalo a matai na aile ta wha soa le nei a fiafi wa e mana o mia lava le Holy Spirit e kawa aika ua a. Ia talo wha lava le malu ma malu o lo e whalongolongo mai, ma lo lava le soifua maua ma le langi e mama, pa ma lo atu fo i lau sunga te mai tai fo mai, Dr. Ioane Mulipola, se tulou, o lo ingoa o Muliagatele, Margaret Tuala, o te Muliagatele mai le au waa, i le sofa matai mua o lo tina, o Tuala ake nese, a sen, ma lo sila fia fo'i Ioana o tātou tangata Samoa. E tele lava tātou whaasino manga. Ai o te sau mai le alalawhanga o le au waa, o lua tua nuu ma sa fotu. O lo u tina o tuala ake nese, tuala tulo a sen, o lo tamā o ationi a sen, ua mali liu na yo tua a i le lua awhelua se fulu, ma lo tinana ma liu lua awhelua su tasi. O la ua fo'i na whananau ma tuputupu wa e to tonu o le au waa. E le tala lava i tua e no whaatas whia whani tonu o le au waa. O lo o grandmother o Etelei la woi la vea ma le nu o sa fotu. O le tinale o lo tina. A o lo grandfather o te vanga ti puta tuala tulo mai le au waa. O lo great grandfather la o tuala tulo o le tamale o lo grandpa ai o lo great grandmother o ake nese la wofo mai le nuu leo lua tua nuu. Yeah, I always acknowledge ia nuu ana yo tua a e mo i lava o ke le i ola mai ai anga o kongo le au vaa lea i whaingo ia au ei lea leanga o so i pua mai ai. O le tina o lau tama o tu singa fulu puta to tonu fo ia o le au vaa. O ona tua a o Luisa ma fulu puta o la nuu o te talitonu o sa singa ma sa fune i whangoa lii. O lo grandfather o le tama o le sainga mai China. Ia, o aso la sa tō tele ai ia sainga ngā o atu ngā lulua i te tono sa moe wha le leia au wala ia. O aso fo i ngā sa wha iwi mata ai le toi sainga lea i te o tina i atu singa. Ai tele na o wola mai i le tu a inga sa tuala lo tina.
Ai, sa ua onga to tono le au waa i le primary school le o St. Joseph. Ai na wha umala ua onga i St. Mary's Primary School sa Valalo. Ona o mei ai loa lea i le kolisi o St. Mary's i Vaimoso i le tausanga tasi iwa lua. I le tasi iwa tolu ia na o sa wailoa lea i nge i sila wha umaila ua onga i le kolisi o St. Mary's i Wellington. Oh. Na umala ua onga i le ia 11 po le tausanga sfutasi ia. Yo ana le ai ma so whailonga ngā moa mai ai sa o drop out and as life goes on ia ngā o whainga luenga o lai titi e sa ili se tupe so soani ai ina i umatua ma na i o uso la iti. Ia ngā o whainga luenga la i le supermarket leo le New World ia o ngā la sa moa i fo i le si experience i le talangoa i kangaka whaakau. Ia ngā umalola o ngā luenga i ngā New World ngā whaatau o loa i le deli po o mea whai e sa alaki whaatau ai so sisi ese mai atu nuu mamau po salami foi. Ia ngā o whainga luenga loa lea i le whainga luenga tangata matua po le rest home i te tono Wellington. Ai o ina la sa o langona ai le fia au na atu e wha au waula wa o ngā nursing even though le moa sa o whailonga school si pos whailonga malkolisi ai na o nau lava o whapia o ile ai peia i ka kaunga o walu o te involve le Massey University na o alu lava enroll as a adult students. Malo too sure for yanga le malo manatu apia oile ai so swani mai pele ali ia tia e mo I lava o te le leinga o onga ai ma fai lava ona o fai le nei a onga maualunga I le so swani mai ma le to ana fai tau tusi ia onala nga o walu ai lofa atau le tusi le lo tusi mua how to write an essay ia o le tusi la nga tai ala I lo u so swani mai a u le fai o le ingilisi ia o le fatulanga ina o le beape mananu ia fai ya te lava wa le ia ia le atua ia ai o le taimi nei o lea o te ngana lue I te tono whal mai miro mua ua lua se fulu tasi tausanga taluna o tausi soifua le stala po le register nurse ai lua se fulu tausanga ngei na o tautua ai ma o whainga luenga ai te tono miro mua I masanga luenga ese na o mata mai I le rehabilitation for older people's health ia uma maile na department o walu le orthopedics o le surgery I tangata ia I mai le ponga iwi ia uma maile na o walu I le general surgery so se ngase lava tipi a wa ia mai o le tino ia na uma lole nga mo lola o nga luenga maulunga o le charge nurse I le respiratory ward po o ngase fo I o le mama ia o na tonu la lea na o va ai le tele o tangata Samoa tangata Pasifika I le fefefe I le upu lea o le palliative care po le whai atu fo mai o le hospice o inala na o whaapea I loa oi e te lea lava se ngā luenga e fia whaia I le neitu ia sosoani e tatu tangata ia whaamalama le palliative care from my way of understanding and knowing through the word tausi e toe go back le kako where we come from in our origin of ethnic group in how they do things I aso ana mua ia o nala lea na o nau ala le whapea o ile ai o le upu pālangi o le palliative care e le se upo tātou o le palliative care ia o se ngaluenga e sosoania ia I lātou
o loo malomaloā latou gasegase mai i le gasegase o le kagesa, po o gasegase tumau o le tino ua lē toe foʻi se lelei, faataitaʻiga o le end stage renal failure, po o tagata ia faamamā latou toto. E sa o ale upo le tatou atu nu e tele a o le tangata. Ia E saʻolelei tele a ia saunoa. na i o tatou genealogy ma kako ancestors e kau ke kau uma ia e o le wa tu la i mai tatou nei taimi ia o latou le sa faia le ngaluenga le wa tatou ai le nei taimi. O le asa fina ngalo i le theme o le tatou por kalame le nei tausanga o le culture is the medicine. Culture is the medicine, mana ia le film lea mo le tatou mataupu e faasoa ma faailoa ma faamanino e tatou tagata Samoa. O le winga o le upu o le culture a ia aua ia a faaliliu faasamoa le kakou gagana Samoa e faapea o le tatou tū ma aga ma anga faalunuu, faaagaguu, faaleagaga, and how we sense make sense of our Samoan way of life. And this is shaped by our cultural values, o le alofa, o le faaloalo, o le tautua, le vāwheloai, ia o le whaamaoni, ma le tautua sosoani. O le tātou anga nuu wha Samoa e mawhai ona relate ai le isi tangata Samoa i le isi tangata. Ai mesi tātou ia le ngā lulu e totono o whale mai ma isi foi ngā luenga i tua. E mawhai ai ona whao ngā le ngangana e whaasoa ma sosoani tau tangata ia malama i latou tonga fiti, po o malama i latou diagnosis, po o mai fo mo ai le tino. Ai, o le tatou anga nuu fo ia, culture in medicine in itself, o tātou fo i mo ai fo i fo mo i latou. Ma le whao ngā ina pēna e saunoa i tatou tua wa o latou ia loa, wa whailangi ia ngā moa e le tātou tō whā lea wa pass down mai a tātou. Ia awa ia, o culture can be anywhere defined. Ese lava ia definition o le culture. In terms of medicine, e le culture i le whai biomedical, i le winga la utala, o tātou ia lawa au ina i le tū wha Western world. Le wa expose ai tātou i lako evidence-based practice, ma research for isa whai wha scientific ia e wha sosoania ia tātou, ma tātou tō mai. Having said that, ei lava tātou innate understanding i kako worldview wha Samoa, e le mawhai fo i lana ave ese lo wha Samoa po lo tū, ma lo mauana wha Samoa e alu e focus le tū wha pālangi, because e le pālengi. It makes you unauthentic. E loa lava le tangata Samoa le lona whaasinomaga ma le mea na awa ai lona tuputupu wae o tangata ia e te tau fo i la o ngā translate le teaching lea mai a tātou me tātou a inga mātua e mawhai ai ona e teach ai le si tangata soifua, tangata Samoa po tangata Pasifika. Ai acknowledge lava ia wa onga whaapapalangi ia lewa o ai tātou ma colonize ai kako ma whauwhaunga. Ai ia aua ia le mawhai ona e halu le tūtasi ai tuulo place of origin. E o whai la pe e alu pe a e servina pe te tautua mo i ngai tātou tangata Samoa e te tonu whai mai whaataita inga. E re mawhainga o alu atu e that space ma o nanu atu. E tate, ia aua e wheloa i lava i le whaamalo, sa whaatalo whaatu o wau nei o te sau mai le au waa o ia mawhailoa atu ia lātou ia whailonga fo i sa tene fo te pole tene
tamai tai tau soifua, le ngai tō telefo ia i nai tātou tangata e le tani tonu ia tātou na tatunga luenga, pe māsalo salo, Ia, ia. Ia, e mua lava o te whailoa ai, o au le leilo o Samoa as best as I can, ai mawhai fui ona o matala upu ia lātou. Ia, but o te whaatai lava tia oe Joanna i le au mai al mata upu lea o le culture is the medicine, because I think o tātou lava e mau ai fo i le fofo o le upu e malie ai, o le upu foi e te maliu ai. Malo lava sau noa. Mana ia te lelo lo finangalo i le autu o tatou porkalame. Ona o le ta porkalame e wha autu lava i le soifu o le mawhauwhau. O le ale winga o le soifu o le mawhauwhau ia oe? O e lua mental health. E lua au wala mawhai ai ona o wha malama atu le winga o le mental health. Ma yo manatu. O le narrative a Samoa le mental health i le soifua le leima le manuia o le mawhauwhau, o le ola soifua maloloina, o le soifua file mu o le mawhauwhau, e le ese mea e te popole ai, pe whaamamafa ia te oe, mamafa tia ai lo mawhauwhau, e stress free lava e le aini whaalawe lave. E te le mawhauwhau whaianga le I me e whapopole ina ai, oe maalu ai lo maalosi, ia maalu ai fo ma le vai o le tino, ai o le soifua manuia pe a whapea e te mafuta le ali, o le tatalo lava, e le whapea na oe, tatalo le atua a o tato a inga le, mo ai fo nisi maalosi anga I le mawhauwhau, ma le attending to self-care from a nurse perspective, e whataua lava le lei o lo mawhauwhau mawhai ai ona e process le lei ia di whamatalanga ma sosoani ia isi. Ai, o le definition lava ia o le health in itself alone, it's different for us. O le health ma le tu whapalangi e focus I le physical, ai absence ai I le kako spirituality, le kako environment, o le kako social, o te le lava le tāua o le whaliliunga po le malama inga o le health from a Samoan perspective. O le negative deficits o le mental health se tu low lava nei te ua sasi se whamatalanga. O le ngase po o mawhatianga le mawhauwhau. O le ngase ia po whaafita uli matautia po whaafita uli po puanga e tupu le o langa le tangata. E o soailango ngā whaanoa noa, mawhatia, se tu low lava, fia pule soifua, pe a over lava se stress male ia, o whaatita inga fo ia, se motusia le mawhutanga, ma se tangata e pele ia oe, e langona I fo I le whaanoa noa, ia, po o nisi fo I la tau o whaonga ina, ia whala au whasa ina, e a fia I fo I le mawhauwhau pe o mai o schizophrenia, bipolar, ma mai le whaingol pālangi. E o whai tatangata mātutua pe a wa mātutua whaapea wa mai le mawhauwhau whaavali matua, like Alzheimer's, dementia, ia o mai ia le moa I le mawhauwhau, o le ngase o le mawhauwhau. E ei fo ia mai Samoa pe a whaapea o whasia le tangata, mai ngianganga o e ua mali liu, se tulou ia tātou tangata whaalungu mai tangata Samoa. Pe la vea fo ini tūlanga tau whaawhanua. O le talitoluna lava le nā sa o whaalongo ai, ma o wa ai tino ai, I le taimi sa o lai titi. Se whaitsa ingala o lau anti sa malanga mai New Zealand. E ta whailonga lipstick, po langa vali fo ia mumu, ia malonga ulu polongi. Nā alu atu la lau anti le mato whale o loa I o mātua e whaatau ia langa pepa sika leki, po le pepa tau maftapaa. Ai, na tuatua lau anti maula langa tau maftapaa I whafol whale o loa, ai alu atu lesi lo matua e whaatau langa pepa masina.
masima. O le lo matua la lia. Le ma se so mātou mai taua po o whē sa pesi tangata le au waa po sisi no. Ia, ma te le ia manga ia la lo matua. Awa nofa la lo matua ma aisi lo anti. I songa sika leki po songa tapa. Instead of my auntie ave ai le tapaa mai langa pepa, wa nofo ma ave ai le afa tapaa ia ele umianga watu lo matua. Ai mataponia ia lo auntie. Oso ma le mai pese mai tete. Ia saulo ma lo tama ma isi au anko ia piki lunga ave kua le piki apu ma ko woi I le visa le moa I le fale le si a inga ngai au tafal vai. Ia o nala na ova ai ai la tino I ngaluenga tau la sea fasa moa I la tau foi me alofa I talanoa ai I tangata lo o la toanganga po o tangata foi o lo o la tawhawhao ma ele mali lia la to tawhawhao. Ia o nala na ova ai tono ia umasa I le whaatala noa ina. O lau anti la lea a le sau noa mai ai le anganga lea. Na o whapera ka se mea pito sili mata utia lea ngala o whaalongwa ia o la ititi o te leiva ai tino ia. Ia ngala o whapera oi e iei fo ia tātou mai sa moa ea a fia ai le ma whau. Lea na sa ue lau sau noanga le palliative care lea o lo ngalue ai nei. O le ala o se whaia sau whamatalanga whamolmole. O le ale lea whaupunga le palliative care. O le palliative care from a Western world view, it's a care it's a specialized care. It's given to those who have limited time. It's a care that will help improve ai pe whaalelei ai lato symptom umi ai le lato soifua I lo malamalama le whakalangi ma le service lea o le palliative care. O le palliative care foi mawhai ona a mata looking at from a Western needs mawhai ona a mata mai le amatanga o se tangata pe awha pe wa maua le mai o le cancer o tangata maua le kānesa pe whaate ina o lo lātou loto ma lātou mawhau ma mawhatia ai. Ia introduce ai la mātou service ina ia mātou o savali ma tātala noa le mai whaalongolongo po le al me le tina e longo finangalo ia mo I lava ia te awa ia whaataita inga. Le o se qualified counselor, le o se qualified psychology, ai no so vali ai whaalongolongo ma avatu ai fo ni upu sosoani ai na imwhai na cope ma give them time process. So le amatanga journey, amatanga la se palliative care mo I lātou o lo fau lava le maua le kāngesa. Ai moa foi ua terminal stage po stage 4. Ai palliative care also le service lea mawhai ona introduce le ona tutonu se whakaikainga o le tangata lea loa te for sure wa maua le cancer. Ai wa mata ona malomaloā le tina le tino mai unga o le mai ia o nā fo'i mwhai ona mātou sosoani I whala au mea ti ngā po o lava unga le mai o lo o whaali mai ma whamatala mai. Ia fo'i ia whala au po o medicine fo'i that is used in the context of palliative care to provide symptom relief. Ai o le tele o ngaluenga, le tele na o involve I le right at the end, I le end of life. So palliative care can also come into play if sosoani ai I tātou tangata I le mālama wa le toi fo'i se le lei. Le toi foi le tino I le tona malosi me sai ona iai ai sosoani tato ina ia no nofo matala noa ma whaingi la tō fufuanga ma mau wa
lewa o ilua ngei o le a lata mai le taimi ia o le taimi fo'i ngā e pito sili o na ngona ai le mawhatia ia i lātou e le ngata o le tangata lea e maua i le mai o lo o mata o na whaatalitali a o tato a inga ai maise le relation o le whaatangata i lalo ngei ia o ngā fo'i la o te sosoangi mālosia i lawa i tātou tangata Samoa ma avatu ai se upu whaaleanganga e aua to te whewhewhe ma remind him o le tātou o whama Samoan perspective e le se upu wha Samoa e whaaliliu ai le palliative care e palliative care, hospice care, end of life care, terminal care, sealing of care. E le ai ma se upu literal translation ai ngā le tasi lava le upu lea o te langona ma o mawhau iai taimi uma o le upu lea o le tausi. O le tausi le fufi le alofa and tausi also goes beyond not just a Monday to Friday job 8 to 4:30 e umala unga luenga mai miro mua ai o Saul Fale e carry on unga luenga a wā ia tātou tangata e fia whaso tai mai a mo se advice au i la tau fo i la lea e le o talia inga le ngā luenga le hospice le i o le taimi e talia e la tau le latou service so it navigates mela ia au whaanga le malau ia loto whai talia sabe le mo so tupe le mo lo manuia i latou talu e mawhai ona o sosoani atua ia lātou ma avatu ai se whautuanga i lunga le telefoni pe lātou langona le mawhatia. Malo sau noa. Ai se ala e tāua ai le palliative care i le soifua le tangata wha mole Muliagatele. Tāua le palliative care le soifuanga a tātou tangata ai mai se tō telo tātou e tele wha mai o le tino wha mai o le high blood pressure o le mai o le suka ia ai lava e alu lava ia tonga fiti ma intervention ma le wha le ina o soifua malo ina o tātou tangata ai lava le taimi e uma ai le malo losi o ngā tonga fiti ia o tātou lava ia e tasi lava le kako default o le wha le anganga ia e au ngala le palliative care o te sosoani e tutangata ina ia malama nama e le o se ngaluenga fou lea ia tātou o se upu fou o tātou o le ka tātou palliative care is manatua i aso la e tausi tatangata le fale e ave fale mai ia pia e wha pia mele fō mai ia o ale se tonga fiti ave tu e tausi ai ia o tātou a inga la ma tātou whaiwhe au ma tātou collective approach o tātou o te tano wha matala wha sa moe tātou tangata tātou le hospice care, o tātou fo'i o le palliative care, ai o tātou i le whaasa mo, o tātou o tausi i le tangata lea e sosoani ai a wālonga malanga i le isi tū o le heaven, you know, ina ia ma lielo na loto, ma ia alu fia ma watu en tato wha manuyanga, aua e te popole, mea wha lalulangi, sa uni lo loto ta pena e te wheloa i mai Iesu ia o lau lava na whaasoa e sosoani e tatangata ina ia malama e aua to te ita mai a te au po fō mai e leise mea mawhai o na mātou whaia pe a whaapea ua the physical body ua mata o na vai o le toa ngā ingi ko ngā whiki wha chemotherapy le simila le nā mea o te whia whai atu ai so o manatu i o ana. O le palliative care in view of more chemotherapy ma radiotherapy o te whia whai loa to tangata o tonga whitia ia is a process
I tangata ia mo le kāngesa. Ai, at the end of the day, uma malolosi ko ngofiki. Ai, tato fo'i lava I tatalo, ma tato whaatua, ma le tato lava relationship ma le atua. O le asa o whinanga, e whainga tā I nei o tātou tangata na talia. Oi. Le reality o le meo le la o mai. I launga luenga. O le pito sili ia ana whainga tā e tele lava I lava a inga e file mu ma loto whaitalia ma whaasoa whea lele whaapia mai ia whaftai lava ma le whailoina mai ma le whaamanino mai ei fwoi tātou a inga o lae lava e whaapia mai whaataita inga ia oe e te sau ai e tala noa mai ele oe le atua ia oai ia o te malama I langonga whaatangata ia ma le mea le whea ngai la tau so I have no right e whaapia koai you know it is what it is ai o te whaamalama tu ia la tau ma whaamalosi au atu ai e saalo fina ngalo e le o wau le atua ai o singa upo e whamanatu tu ia o lo o e tangata ma au nei o tātou representation na le atua ia o fō mai ia ma nurses ia o tātou le mō mai ai le tō whā mai le atua le wa matua o onga ai e mawhai ai o na fsosoani tu ai mawhamatala ai ia scientific evidence ai o le whaingatā ia Ioana ai o tele I alu e wa ai se mai Samoa e mua lava o whaitau le referral ma o langona e te le lava le lave te le foi le heighten o emotional responses ia o ke kakalo ale ali ia moa mai le file mu ia te au ina ia awane o langonga se spili po se anganga whaalele o te whai atu ai se tala le fia ma le whetaui ai o le si foi paenga masani lava as a habit ia o te e mua lava nga o te ki ngai o anko ia matutua pātele tua ngangi o lo tina pātele savili o te vanga ia whai loa tuai ia o prayer warriors whamui ta talo mai mo au o le a o walu e wa ai se mai lea loa a fia le kahangisa ngale uplift my lava ta ita I tau talosanga ina ia o saonga le mu I upu fuoi o te tau tala ai o upu elengi upu o upu le au mai le nganga ia e mawhai ai ona o connect ma avatu ai se file mu I tatu tangata Samoa Ioana o le whaingata I o ngā wenga from Monday to Friday all I hear is the mad, the bad, and the sad. O lo lava talitonuna, o lo malosi, ma lo loto tele filing inga luenga, because I think it's a very sacred or any conversation around death and dying. It's sacred. It's not a autopilot conversation. Sa'olele, yeah. Fau le lei, po le ase upu ina ia mali ai le finangalo o le tangata lea o le tali, whaapea foi le lato a inga. O le ala lau sila fia. O le a le me te tau ana malamlama I le tatou atu nuu e whatatau I le palliative care. O te fia whaasoa atu tatou atu nuu, so o se isi lava e maua le whaamai lea o le kānisa. E tusa lava pele aini ungo le mai. Ai po le a lava lau malosi I fea. Ai avatu o le whale mai o ti ngā lau vae po o a fia lau walo se tu lau. Ai umasu eskuenga mo o le kānisa. Tatalo le ali ia mo lo file mu. Ai o te langona fo ia
human response. It's how they're grieving. Wa whaateina la tau loto le nei news tele. Ai, o te whaamanatu tau tangata. So, seisi lava mo ka ngisa, ai whaapia lawa umanga whaiki mo therapy, ma radiotherapy, ai toi mā losi mai, walu ese le ka nesa, e iai lava le taimi o iluma, e toi foi mai ai le ngase. E a toi foi mai foi. E wā tili ai o na whaateleina po o wa afia ai si vaenga tōtonga po le māmā, po le ate, sei tulou, po le auonga, ko bladder, po le akepili, po le pancreas, ia tau nofo malama. O tonga fiti uma ia le whaonga ina ia whaiti tia ai le sosolo o le kānisa. Na o tonga fiti lava ina ia whaiti tia ai ma wha umi ai la to soifua. Ai nofo tā penga, tala noa tau a inga, whaingi tau plans ahead. Wai e rei loa lava le taimi e a asa ai ma malomaloā ai le ngase. Ia, o le taimi whainga e a awhia le mawhau wa le mautonu se tali po se ni talungoana fo ia, pe ni lako decision making. Ia o nā fo ia e a masai o na fia fufusu mai pe e argue lava kakangaka ina ia manao e to e sa ili manuia, to e whaingisi treatment, ai o le tāua la le nā o la unga luenga. E mawhai ai ona o go into their space, pe awala au mai se senior doctor wha mole Margaret, o mātou whiu e tala noa e le mai ma le a inga, o a toa le tolu vai aso e le o talia ina, ai o loo a onga I fō mai. We never make anybody accept the lako diagnosis. Ngale acknowledge ma work around I awala e mawhai ona tatala mai le whai tutu ai ata so e have that open conversation. Ai ia o lea o ke lofa Samoa o ke alu lava e sosoani tatu a inga ma wha lama ai ngā luenga le fō mai ua ngata le tātou poto wha tangata ai tātou tatalo le alii ia au mailona tō wha ina ia talia ina ai ia ua pau lava o le mai o lalo langi. Ia ai e sawi uni le loto le tangata lea ta oto. Ia, ma iai fōi ni la tō veve singa mi po se conflict po se fracture relationship. O le taimi le nei e whaalele iai, ma e whaawhaingo fia le tangata le ta oto, o le tele o taimi. E alanga mawhatia le tangata le ta oto. It's not so much o le lako physical symptoms. It's more of the spiritual. Spiritual. E lato langon, emotional, ma le popole I lato whanau le la atu nei, popole le wā whatangata. Ia, o te whautuaina e ta tangata Samoa, e whaalelei, whaamangalo, whaamanuia, ia, ma tatalo ia pipi I pe le atua, ia maua ele file e mu, a wale lato le ainga potipoto, ai a watu ai foi le ava noa ia la tau mo nisi foi a inga sa mo ele o lo lotu. Yeah, for whatever reason, that's okay as well. But ai watu ai foi le ava noa ia la tau sa ili ai se fai fe au e o mai fai se la tau lotu. Ole tā ua ia la unga luenga. There's a lot of challenges comes with it. Especially kako tātou tangata ia malanga mai Samoa with an expectation o ingai usila le maua ai le fofo, le best treatment, le best second opinion. Ai e whai atu ala utala o tātou I Samoa e ei tātou fō mai ma lava lato mai e tataunga whaaloalo fo I lātou tala le whai atu I Samoa pe le mawhai ona e sau nei, but
At the end of the day, e tele tatu a ina Samoa, e nau ina ia toi fo ile ma losi man manuia. Ai e wha noa tele ai o mai ile emergency. Ai uma ni su enga ai maua o whaapia wata ape solo le kāngisa. I o nala o te alu ai o te tala noa ma wha lama ai. Ia, ma wha malie la to fina ngalo. Ia e le o se ngaluenga mātou lea wa pau lava. E fōlinga mai la e sele challenging no launga luenga. So, how are you looking after yourself? How am I looking after myself? Ole a maua lava le paunga aka ya so uma awa le popole I mea le tatau ona popole ai ma awa le ya awa ia o langa tatalo laulo lo salio ma o tala noa isi o tausonga ia o aunties uncle e fia ia whaalongolongo I la o ngaluenga ia o lai fo I loi lato e tatalo mai mo au o lesi fo I sosoani ma losi a te au pea uma sa o consult ma se a inga sa moa ai a whai mai se lato whawhitai pe tau ma whai a mai se te utusi a te au pe o masangi ai o te kango te na o whai tole a lato le ai pau lava la u mana onga mo le nei taimi wha mole ma lau talo sanga ina ia tau tatalo mai ina ia manuia la unga luenga ia manuia la u whanau ngale pau a ngale mea o te mana o ai ia tau tatalo mai mo wau le anga le o se ngaluenga whai ngofie le whaatala noa ina o le maliu ma le oti o le tā pena ina a wā fufuanga mamau ele o se whaingo, ele se ngaluenga whaingo fie o ana, ai mai se lava I la o ngaluenga o te whaapesilingia. O whea e te whiata oto ai. O whiata oto I ngei maota whalmai miro mua, e te whiata oto I lo maota, pe te whia alus whalmai tangata mātutua, po le hospice foi. Ai mo I la tau leo, mai sa moa le moa ni la tau nofo mau, ai mai se tā tau tangata non-resident. E mua o fesili. E ei so fuafuanga e te toi malanga I Samoa. Ai a whapea mene mai. O leo te tau le tolu māsinga le visa e te sue ai ni treatments ia. O nala e ave ese lo pūlau whafo mai E telo le taimi e ave ese lo o biomedical model. Ai e whaino pūlau anga nuu le ke māsangi O nga o whapelo le mai malato inga. So I whaamole lava, e tulou lava, pe a whaapia o whai atu se tala o tia alo fina ngalo. Ai, e te malie pe mawhai ona o whaamatala atu le mea lea o te vaai ai a te oe. Ma watu e fo I se whautuanga, o lou ngase. Leanga o māsangi ai, le tele le mau ngase ka nesa, ai o look malama the trajectory before they die and the time frame e mua la o whailo atu ai a whapia o nā e te sau iungi e te tue malanga I Samoa o le ala avatu le vai aso e tasi po le vai aso e lua o le taimi nei e te tau o na whaisko booking manu le mawhai ona e sao whai lunga le vaalele manu e le I ka ape aku le ka ngesa I lou māmā le anga e whaawhainga tā o ngā alu le vaalele lunga le altitude so e tele la unga luenga o le not only palliative from the beginning, middle but the end, but also explaining what to expect I a unga fo ia tangata le vai o le a lata mai le taimi. E iei fo ia symptoms o le dying. Ia o te wha malama te ala tau. O le taimi nei tau na tongi lau pāsese manu le e wha whaingo fie iei wha tupe tau a inga. Na e malanga I Samoa I lunga le vaalele. Ai lo malanga I le pusa se tulou. E avea lau sa. Taumata lava so fuanga ngai taimi so a lot of information giving ina ia no ai la to mama fau o ia ma matai on fai la to plants E launga luenga la Muliagatele wha mole.
Mo tātou sa mo, o le ale winga o le end of life ia po le mutaanga o le soifua. Ia, wa ia, o le end of life pe ono sa le o fai atu ai anga taimi o tea. O upu ia terminal care, ceiling care, end of life care, palliative care, o upu a ia upu pālani. O tātou a ia, o le tausi lava ina ia o maile wala au o le atua. E le se upu e whaamalama le end of life paoa le mea o ia wa vai le tangata wala ngona le la lata mai le wala au a o la tau fo i o lo o la ngona le vai e loa la tau le tai me o ai e whai loa mai ia e whaapea mai lo se mai ia au ia ngā o mai le whaenga fo ia le ngā po o whaapea tu o ai ngā mai ia lo makua mai le koinga ia ngā kang lo whaatala noa ia whamai ea o me o le o ke le isa u ia nga fa pe me lo to a inga o le winga o le miti le po le vision le ia nga fa malama twai lua le from my experience working with dying people all the time o se awala le pos communication from the your loved ones le o mai val aulia ia fai loa mai foi wala lata mai le taimi ai loa lava le tangata le ta oto ia e whaawhai ngata foi e tātou tangata o na malama le in that spiritual realm ai e te whautua ia it's okay a o mai ala tō ia kuai pēa o lai o mai asi mai e lofo ia tātou tangata Samoa tātou telo tātou whaasino manga I'm not like as a nurse. I'm not working as just me. O leo ki sau ma uia nganga, ma uia tua a, leo mai pui mai au ma so swani mai, ia tai pei lava. Pea e encounter, leisi tangata Samoa, e o mai foi malatou, anganga malatou, guardian angels, E fōlinga mai la o le matua te lea o le tā wō lau anganu. Le whaonga ina o lau anganu i te tonu o lau ngā luenga. E tā ua tele le ngangana Samoa, ai mai se lava i nai mātua le o le leile ingilisi po o ngai tātou tangata le leingi a wa onga ia o te wha malama wa to telo tātou whaonga le Google. E su o ai mai ia mai lola ia lea whai mai le lako la tau whai tio po la tau manatu o watu lola le space lea ia na o wha malama ma unpack e whama i lato mai whama medical right down to ia ngā strip ave ese lole le medical stuff e tu unga le tino ia o ngala e malose la fa le anganga ma fa manatu ai o tātou le tu fa maunga sisi o tātou se tu lo le asa o le tu spa ia e lava le tātou taimi o fa tu langa ina tātou le atua ma tātou taimi so I use a lot of scripture reference e relate ai malama i tangata Samoa ia o wha malama tu foi la i le wha leanga o tu lau lava o te wha iloa tu foi o au o te le i onga se onga tu spa ia ai o lea lava mo maila o malama mai le ngā luenga lea o mawhai ai o na o sa ili ma whaonga ia wa inga o le tu spa ia so soani ai i tangata Samoa Since nga wa e mention inga le whaaleanganga spirituality. O le ale role o le whaaleanganga pe a vai pe malomaloā ia le ngase o se tangata. O le vai pe malomaloā le ngase o tangata e maua i lato langona emotional response. O le emotional response la lea e a fia loto mawhau. Le tū whaaleanganga. O i lātou o lo o whaapia tatalo le ali ia mo mai le miracle po le in the denial
po lātou fo I wai mi, Lord. I tu fesili le atua pe ai se amo o maua I nei ngase. Ia o ke langonga lava le lako distress. I lako whaaleanganga. Ia ngal pau lava la utala e whailoa tu a lātou. God is God of love. It's up to you. E whait ko ainga te talo mo oe. Ia moa lau file mu. It's just lots of words of affirmation. Ina ia nurture ai le angangal kangaka le polanga spirit. Ina ia file mu. E ai fo I lātou e o mele wala au le towards the end. O lai e matua fights lava ma le mahalosi. Wa o experience le tele fo o tatangata e maisi lava to o tele lātou under 40. Ko kele lava o mai e la iti tausanga. E malolosi. E lengi mai tu maua ai. Unlucky because of cancer. Yo lātou fo ia e le o talia inga le diagnosis le po le end of life. They exhibit a lot of physical pain. Mai lātou fo e mamao le lātou wā ma le atua po o whakelisiano. They're always in a lot of pain. E kusa lava pe ave uma ia whala au mea ki ngā ese morphine, fentanyl, methadone. Ai ale ke aile ki ngā pe whaititia ai. Ia wai there's always an unresolved issue. Na ofisili lola ia le ainga. Whamon mole e si o tau po si o kangaka o nai tu te sila fia e lo le leile va ma le tau loved one. Ai a whapea mai o so and so o ma le pelepel mafutanga ia lo fautuanga whamon mole whafso tail tangata ngā. E tusa lava pe le mawhai o na sau e asiasi mai. Ngā le vili a tuulunga le speakerphone. Se I whaalongo ai le tangata lea. E pe ale mawhai ngā tautala. Se whai mai sanga tala ina ia release ai la tau mai la tu ti ngā. So o awa onga la ia lea, and I've seen and observed with my own eyes how comfort it is to address that side of life in terms of laku whaaleamanga. E nurture mo ma pai laku spirit before they ascend to the next phase of life. Ai o te whamanatu ai fo I tatangata. O le tātou last breath on earth. Po le tātou lasi mānawa I le lalolangi nei. O le tātou mānawa whaunga I te tonu o the heavenly realm. I use a lot of humor to break that awkwardness. Yeah, o tātou e fia e tausua ma. Ia o la vetala e sau noa Muliagatele. Ia o le itula e whaaleanganga, I le spiritual. E not only e fisosoani ti ngā o le tangata le o lo o mawhatia. Ia e whapea fo I le ainga, e fisosoani fo I e au mai le comfort I le ainga. Absolutely. O ngā luenga ta talo o tātou ainga I tua po o whea lava ia nofuanga ese o alala I ai ta tangata. O le ka ua ia le tatalo. It's, I believe, communication in the higher being, that it's out of our existence. The communication channel le feo wa I solo outside of our physical. E sosoani whaamawhana whanai, le ainga lea wa langonga, le loto mawhatia. Ngā le paua lava ngā le awala e mawhai ai o na moa se file mu. I've had so many cases I tangata Samoa. Au involve lako journey. Maliu whaafua se I mai se mai alea o te tau mawhai lava e whailoa atu. I'm trying to tell you in a polite way, time is short. Alea, whai mai lava and I respect
and I don't push back. I'm a liu whafua se I mai. Ia, o ngala, e koe wala au melfo mai ia, au koe alu aku e wha mole e sau whai, ben whainga e sit with the family, e wha malama. Ia, it was only last week for ia, nga whai lo unga luenga lea, everybody was overwhelmed. Pau lava la u tala na whai atu iai. E ma whai na o ta talo mo o tō. It's just to bring harmony, balance, peace, and heaven on earth. E fōlinga mai e sa ua o le tūlea whaalea nganga mō tātou tangata I taimi whainga tā whapea. I le organisation la nei tenga lue ai. Whapea whela ona whaamalosia. Lea tūlanga ina ia provide le spiritual care lea mō nei o tātou tangata. O le sa ua le anganga whale anganga le nata I le end of life, pa I taimi uma. I taimi uma. O miro mua lea o te ngalue ai. Because we have the diversity of different ethnic groups. So it's already an existent place, le valuing or tātou values and belief. And every clinicians wa ina le o e whaingi assessment e mua whai uma le physical assessment ia o ngā whisilingia lea. What is important to you? What is your spirituality? Do you have a religious spiritual belief? And if so, whaali mai, so we can help you. We have, ma whailoa ai, we have chaplain services available. A whapea mai le a inga le ai, e lava mātou whai au. Ia, anau whailoa tulola ia le ai. Really tau whai whiau, whamole sau whai skou loko But they middle more embrace the cultural diversity and embrace le spirituality. E mo I lava e fo inisi o fo mai ai longa e acknowledge le spirituality. But it only takes somebody like myself, somebody like you, or kangaka nguu to step into that space and say, actually, I miss your family meeting. Been giving bad news. I matalos for my palangi le absawa le ya se tau fiofi pe fa apia mai. Si o to if you mana if I sit tatalo I onala o te intercept ai tau fi fa mole e lo ole awalanga e masanyai ma to ta Samoa. Tu lava no le ainga fa sit tatalo ina ia a mata ina ai ma pui ai tātou. Ia e lofo inai fō mai, because I do teaching for them from a cultural space. Ma ia malama ai, knowing to be culturally competent. But it's already in place I middle ua. E whaataua ina le spirituality, health. Yeah. But like I said, it only takes one of us from a ethnic group to acknowledge and to educate others, non-Pacifica. O longo winga lau sau noanga e fia to tele ani ni Muliagatele o lo whainga luenga I tono lau. O lau tatalo lava le na. O lau mutanga luenga. O lau tatalo lava le na le atua awa o le taimi nei ngā le toa whā mātou nurse specialist. O le toa whā fole na o au le tene Samoa ma le si uso ya nola vunipola o ia le tongan Cook Island so o ma uala ma ke shea inga le load e ti fault umai tangata Pacifica tangata minority because we know the way we relate the worldview and our sense making from a cultural context and the spirituality context. Yo ma uala nga e telling ma ngā lulue whaatasi ia ma awengi fautuanga I fō mai. O ma tau lava ngā luenga. We are a consult service, so we give recommendation I fō mai primary doctors a whaapea lo fo I was struggle le ia primary doctors a wā le focus lea I le keep on treating from an academic lens or biomedical lens. Mato involve law.
na o tu fasili lola ia le fo mai. What are you trying to achieve? Why are you doing A, B, C, and D, giving false hope I kako ainga Samoa, when you just have to be honest. That's all they want to hear. Be toi fo i se lelei, be le toi fo i se lei ina ia a matai o na sauniuni la tau. Ia ona fo ia o ai la tau ma fau from our way of doing things, our approach, cultural approach. So mana o mia tele le to tele o tangata Samoa, tangata Pasifika le tu matanga nuenga le nei o le palliative care. Wa o ma ua foi. O ma ngā luenga tele o le wha lama o le hospice community care. Ina ia mali lia tato a inga. Ina ia ta lia le service lia. A wa a oi tua i le whale. O la tau ia mai le hospice. E sosoani e tau sa wali atu I tua. Ai o si mātou Pasifika team I le hospice. E toa la iti lava mātou I le area lea. Ai so o seisi lava tangata Pasifika ngai au kilangi. A whaapea loke la ngonga, loke popole mo I lātou pēa o le whale. Ok, I meri al mako vaenga le pēa vili e foi, wha mole mole. Whaava ngos kou kai me whaiskou home visits I le a inga lea. Ai mai se foi tātou tangata non-residents. E mo I lava e mo se lako funding ai e lava special circumstances. A wai la toia wa a matanga very close to like few days before they pass away. O ngala e make negotiate ala ma le hospice. O le tela manga luenga manola. Ai mai se le va aingo kaku kangaka ia non-resident. E presents lava ma cases e push lava ma ina ia mo se la sosoani I tua. Ai telefone taimi e mate o ai tua va ai ia nai tangata ia non-resident I la tau a inga. Ma o fail ma shopping I fal mai I kelo ma networks, you know, mo sa palai. Ia, ma o le mo boli le a inga na ia whaafai fia ai I le mo le la tau taimi le tau singa I tua. So ma ua lava you know, we represent Pasifika and we are very proud. It's not an easy job, but it's a fulfilling job. I a inga pe ata talo mai mo maua, I pui maua na mga nuenga. Ia. Malo sau noa. Pe ona e tā ua ia le rolo a inga. I te tonu I mo le ngase la le ua. Pe ua malomaloā na ngase. Ai se ai tā ua I le toward the end of life. Ai se ai tā ua I le fiso o ta inga o mafutanga mātua ma whanau. Ma a inga I taimi muli o le o se tangata. E whaata ua tele ia a inga pe o mai asi po o isi foi o loved ones. E whaamanuia I le tangata le sa uniuni. Ma e tā ua foi na ia lango le isi I la tau foi mawhatianga tau ave, po I la tau foi whaingatanga process le vave o na tele vave le ngase ua o ai le natu langa end of life. Tā ua a inga I tatalo, tā ua I le lango le isi, especially I le whaamanuianga lava mo le tangata le ta oto ina ia malanga fia, malanga fi le mu, wai le tele o taimina uwa ai o ia, mata I le tele o tangata le o fofo le lato va, e whaamangalo le isi. E uma le soifua le tangata le e alu le mali. E uma lava, and it's really, really sad. E foi tato a inga e o atu misa, ia, whaitala le talawhia ngai to tonu o miro mua, ia, pe, ia awa ia o le langonga loto tina, po le guilt fo ia, e tele fo ia, le guilt, I le tūlanga ngā. You know,
Yeah, well, yeah, I always remind them the grief belongs to you. It's up to you what you do with it, but it's important. Family, our church, faith community come together uplift not only the patient le ka oko in the dying bed, but uplift to mai nganga o kako family members. So everybody is in harmony, everybody is in unity, that we know it's this is just a temporary life. Yeah. Kako karikongu lava ia awa onga mai tuspa ia, ma kako mātua whamanatu mai. Tātou ta te oile langi. Ia, kā ua ia. E, E e, whama... e, e maliliu uma tangata uma, ah. It's a matter of time po a whea e o mai e whasolonga. E sa ole leila wa sa lua. E whai ia mai tangata whapea mai a au. E leo oile atua. O le talaga, o ka ika e pe ka ke aka pe. Pe o ia le sa o e le o le atua. Ai, le angala o lo ngaluenga ngale whailoa kwa o le kaimi e pupule kaimi. Ai, o le si fo inga ila u mea lofa po le I believe it's a godly gift. E o te wa aia loa, e tasi lava lo o aia si tangata le o ta utu. O te iloa le lei lava le taimi o le a alu ai, le taimi puu a. So, o le tele la unga luenga, I diagnose dying. Ai, o te whailoa tu fo i tangata, e le o wau i la unga luenga wha tangata, o le Spirit of God in me lea e whailoa mai o tau, and this is something that's very sacred that I don't meddle with. I don't, o leo ke uskai ma whailoa kia o kou. Time is short. Be kind to one another. Be loving. Be forgiving. Ai sa ui kou plans. Wai o male kaimi e tō ale maa nawa le tangata. O le taimi fo iale na wale mau tonu aini ma fau. Ia e mua lava o na whailoa atu ia i lātou. Tala noa le whale maliu. Ia e tele o ngā luenga e whailoa whaamalama ai. What's to unfold in the coming days or coming week. Kusa o ngai conversation e lengi conversation whai ngofie. E le A Muliagatele. Ono o le ua tala noa ina le a fwoi nei o toe taimi o le tangata. O le asa o sau sila fia. Mantua fo tato watu nuu. O taimi ia a whape o malomaloā le ngase o le tangata. Taimi ia e whai ea na mawaenga. Ia o taimi fo i lela a ui eile ula. Ia po peona e sau noa taimi wa sola toe whai ele whaale leinga. E iei ni wa ainga whaapea i launga luenga i tutono o le whalmai. Ia, taimi uma. E mua lava e te whesiri le mai. Po le ale me tā ua ia te ia. Quality time i whalmai, quality time i whale, pe engi o show goals whangal, pe ki whia malanga e whia ai i seu whanau e len tone. O te whailoa e la, o le taimi la le te taunga a makanga whaasawali ko plans, because e ve lava le kāngesa, depending on which type of cancer. E fo i taimi na over ai i tangata o whaile lato mawaenga i lato whanau, ma watu e lato whamanuia. Au tangata la ia o le malama lato mawhau. E le o le taimi o le a matanga pula la ngoto ai, pe ona, o te whailoa tu fo i a inga. Make the most of it, e le taimi. E a matai ona mou ese atu le wakeful po le conscious level la lea ia o taimi whailale ngai a inga ia le talia mal whaalualo le pautuanga a watu. O taimi whainga e whai ei lato plans. E ei fo ia taimi a mesia ia le tupulanga le whainga luenga lava e wa te i lava wa moa whaafua se il ka nisa. E tasi lava lo fesili e ei so kiwi saver. E so life insurance, on whaapea mai lole mai.
ala mo e fasili ai. Ia tulou lava, le lau whaali atu lo manatu, o le taimi tonu lava le nei e whai ai so early withdraw. E mawhai lava o na o whai ale tusi e lango lango e tala me e tua, ia wale tā penga ina o low celebration o low life. Ia e talia lava ma le fia. O ke loinga le lei lava ia le ese o le kāngesa le tino ma le kaimi fo ia e a makai o ngā vai le kingo ia. E ke le lala unga luenga le preparing myself ina ia lava la uma losi o te whaasua tu e ala tau ma whaatulanga la tau plans. E te lo Muliagatele e iei le ia le mamalo tatu atu nuu. E sila fia loa wo o i tu e taimi o na manao le tu e fo i Samoa. Oi. Ai se ai lo finangalo e alaina tā ua lea vaenga i nei o tatu tangata. E tā ua ia o le mana onga lea po le mawaenga lea i tangata le toi fo i tatu nuu. Wow, Samoa o iela tō pute, te tulou, po o ea tō Tuala o lo o ta otu ai, and it brings them peace and harmony i le lako dying journey. So once e whai loa mai loa se a inga o mama ma papa le ma ngā o e o Samoa, ia paala o kala, a makalong kongi pāsese a vil kei mea le ngei, mangu lai so i fua, a whapea fo i tau mali lie, o tau mali lie le a inga, e awe le sā to ina po le sā o le tina, po le uso po tuangane. O le mafua anga ia, o le fia mafuta ele na whanau mai ai, o le, and it's a closure for them. Ia, ma lātou anganga e wheloa ai ma lātou tua wa whailangi lato fō langa. Whakaita ina o sio tina ngā wili mai lo mai Samoa moa wale mawhainga ai. Te tulou. I lau whaafo mai hat up, e oi kalo whaisiuki ngā wa mo le kāngesa o le lau walo. Iwa lei, o le akongi lau pāse sau whako whae lau whāngau, ma lau mau kua ngangi pākele, ma kou ainga. Yang malia siau tina wā lei, lua la unga luenga, ia ngā maia ingei, na ia mawhai o ngā whātō whai, lo na whānau, ma ngā grandkids. Ngā whāpea me lo matua. E keu wa ingei manukau, e ula vea ula uwa o whāpea. Oi ka whewhe, mako ka māla le ka oko le kou whangua i le au waanga. Ngā ola maka māsainga kausi kau ainga. Ai lava tuala ake nese, po le a lava le te leo le nu o le au waa, o le a toe ape lava o i toe whailo tau tua tau si whawhanga, ia makai maswafa. Ia ngā wako e whailo whamanguianga se ki ngā. Awal popole mea whaalaulangi ma mātou nei, o le tupe to e maua a le mafutanga ina ia e mafuta le mafuta maa le ta oto mai i le tau a inga, tau ele le au waa o le mafuta maa le sa inga. Ia na e mawhai lava o na e alu i Samoa. Ia nga mali e asilo o makua. A keu i manukau malau maoli, ia kalo whai a oi po o whele mea, isa koi inga. Ia o mo manatu wha Samoa, ia ole o tanto nuna ngā le ngā. O tātou tangata e whia tue malanga tui Samoa a wā i le ele na whanau mai ai. Ma lātou whaasino manga, ia, ma le ainga le whaatali mai. Whether seen or unseen, yeah, they're all at home. Yeah. Malo sau noa. Muliagatele, o le ala fiso ta inga o lau ngaluenga, ma lau ngaluenga. Palliative care, ma le mental health. Well, it's different o le palliative care ia o le service, po au nanga ia, so soani ia i tangata ia, le mamai kāngisa po non-cancer end stage, ai o le service ia in itself, o la ngonga o le tangata lea, la accepting le service lea. O langona la ia whaatangata e a fia la to mawhau o le si tangata. Le o a matanga popole po ai
o le a tausia langa whanau, o ai o le a tōngia pili, but you know, on a holistic picture, a mental health, you cannot separate the mental health from the physical. I miss it tātou tangata Samoa. There is a interrelated connection, but at the end of the day, o tā mawhauwhau ia ola manuia, ia ola fia le mawhauwhau. E whai ala upu lea, not a joke, but as a humor, wha ma awenga ai tatu tangata Samoa. Ai mai se ala taimi wa serious o mai mawhitangisi. Yeah. E whai lola utala tausua. Loko kele, wai le sautuspa ia, rejoice in the Lord always. Mea lelei, mea whaale lelei lalo langi, ele o au se whai whe au, ai rejoice pia matalia ia blessings ia mo mai le atua. Ia, e kari e ala le a inga, pe o isa au foi la, oe, tuala, e whai wā, whai pule ai whakatai. A sa o le lei, o wa o te iloa ona o le whaingatā, o le motusia o mawhitanga o le wa o le a motusia le mawhitanga I tono a inga, ma se e pele, ia e tele I ala le loto mawhatia, ma le whaingatā o na talia. O le la e laina mawhatia le mawhauwhau. Ia, o la uloa o le fiso o ta inga le na o a tanga luenga, ona o ea a fia ila ngona ma le mawhauwhau o tangata I taimi e mawhatia ai. O tā o mai la Muliagatele I le language I le ngangana Samoa. Ai se ai tā wai le ngangana Samoa e whaamalama I le palliative care I tatou tangata. Tā ua tatou ngangana wa ale ai se ngangana. Ia anga o le misunderstanding, misinterpretation, e mangingefu whaasolo a koa channel o tatou tangata. Ai le lei lava le whaasoa atu le ngangana Samoa. That they understand not only the language but the the written word. Ia mkwa te leo la wale tā ua ngangana Samoa. E fo ia upu whaapalangi le mawhai o ngā whaliliu wha Samoa. But we use it in a contextual. O loo fo ia pautuanga ma o ino fo mai a non-Pacifica. A whaapea e ki liva se bad news I se mai. Au e te whaapea ngalo lakwal gaming e ki liva maua loa. Pasawa. Ia, o kakpangaka Samoa kang Pasifika. E pe wha lua wha akonu wha awhanga kako wha asoa ma tala noa. Ia, ia maua pe tātou le sai. Well, at the end of the day, it belongs to them, lako grief. Paul ka kung aluenga whai o le sosoani atu ia enhance lako malama ma ongu sai pe watu ai se upu ia ele taimi, ele taimi, Ia, mai se o le difficult o conversation, e whaingatā I le tangata o na talia. E sa o ailau sau noanga e tauna wha ave foi na le se ngangana e loa e avatu e malu e talia ngofie ele tangata sa o le lau sau noanga o le e aonga ai ale launga luenga ia kiliva I le ngangana e malama ina I o tatou tangata. O iei lani whasosoani mo tatou tangata I le palliative care I te tonu o laumtanga luenga. E te lei e sosoani e iei la ia ka tato hospice lei I tō Tuala, so o seisi lava e wal mātonga luenga, mātou lava ia e based tōnu al whale mai, e specialized palliative la mākou, al tele o ano o le generalist palliative. So e once e manilia le a inga e tausi e ave tua e tausi le la tō tangata. Ia, o le hospice la le pe awha pia wa consent, le a inga le hospice. E tele foi to a inga, e le man na o atu le hospice because it's negative or whatever he say in the community, o le whale mai e wha umale soifua or along those lines.
Ia, o te iloa o le connection a le end of life, le asa o finangalo. Le Oi, halaina ona ia, iai o se fefe, ia, o le langonga fefe fo i lele whaapia a woi ka fiolai ua o le koe ao ngā se wha moe moe ua le koe ao ngā konga fiki ai o le me tā ua la ngā i le tatu tangata sa moe na ia nofo mālama lama. O services ia le langolango wai la tau i tua i lato a inga ia tau sa vali ai ia le hospice community team i tua. E iai fo ia le fale mai o le hospice i tō tara. Ai mai si tātou le nofo le area lea a. Ngā se fulu moenga. Se fulu lua moenga e kawa umai le South Auckland population. So e alanga whao ngā moenga la le nā. Mo i lātou fo i wa a mata o na malomaloā la tō ngase i tua. Ai e whao ngāla, pēnga, e sosoangi fo i a inga, wha mā awenga i a inga. O lesi function o le hospice. O ka ngaka ia le fau la ko ka ngisa, e fo le kai me manguia ai koe oso fo i le kinga. E mawhainga o ai ko kongu for a few days, e ka mawhai e fo mai specialized doctors i le hospice. E sosoangi tau mawhai e su e au wala po le ale right pain relief. E mawhai la nga o ai kongu whal mai. Not necessarily end of life, but it's for symptom management control. E once e control o e la kof, ia right, ia medication lawa ave le tangata lia. Ia ona te ailola ia le tua. Ai ai foi le service o le hospice ai mai se a inga tangata ia la iti under 40 e le la tu a whanau la iti e le lacto psychologist o malako counselling service e sosoani ai i a inga ina ia malama ma supports la go during this journey. E foi le lako service mo i lātou o lo ta oto i tua e mana o mia ngi moenga te tulo po on se kamou chair po equipments o le hospice fo ia e le lako service through the occupational therapist e au mai aingi equipments e tele lava i le au ngā o le hospice i kua wa e tele lato service e sosoani ai tangata there with a palliative diagnosis. Mai e foile mato si uso le ia Genevieve o ia le tamaitai Samoa le is a cultural advisor. Le tamawhai fo ia si teine ina ia build up le awareness o tātou tangata Samoa. Ina ia malama. Hospice is not a scary place. O tātou a inga o le hospice nga is a home-based palliative i kua i community. Ai o le whale mai ia is just there for support, for symptoms, for psychosocial i mea tau wāu ngā li'i po le wā whailoai. Ia ai mai se tato whānau la iti le o malama la to mawhau le separation of the physical body to the next life. Ai o ngai ala ia South Auckland o vaenga i ngofo i puke koe ma i tua atu ngā o le Franklin Hospice ai le se fale mai ngā le lako nursing mobile service ai mo i la taulen nofo i mai i Mount Wellington o Tahu o la tau e whaasanga i o le West Mercy Hospice o la tau i tua atu i te ara tū ma le area la West Auckland e le West Auckland Hospice so e tele lava hospices ngai au kilangi ai o la unga luenga fo ia Ioana te i whailoa atu o au te representinga Pasifika on the National Palliative Care Steering Group. Matoia le whaianga luenga o le awea le whaaleo ai what is important for Tangata Pasifika and especially the delivering of palliative care I kako kangaka, inga ia malama ai, especially emphasis on the cultural and spirituality. Not so much of the medicine part, but
This is very important to us. So we're still we're still doing a lot of work for national palliative care programs. So yeah. Te le la le au ngau lau ngaluenga. Ile advocating la le mo tātou tangata I lunga o le level na wa e iei le steering group. A wala le tātou tū ma le anga nuu. Ia ma mea uma ina ia iei le kako culture ia malama tangata I le tāu o le culture I lau ngaluenga. Ia ma le sila mea leu te whalongo tu lau sau noanga. Ia e matua te le a support. E mo o mia ia le tele o le information ma le sila fia le tatu atu nu o lo o iai lava support mo I lātou o le palliative care. E tele lava ia services available. E mawhai fo I le hospice nga connect aku easy services. For example, WINS, pe awhape mga o mia le caregivers benefits o le tangata tausimai. E tele lava lato au wala sosoani e tatu tangata. E pau lava le whalewe o ngai tātou tangata ia malanga mai Samoa e le nofo mau. E le mo sosoani e default lava lato I le GP. E make alo lofa I ka ngaka ia le ingi lako ngofo mau because e whai ole o mai malato ti ngā tino ia ma tau sue ina se fo mai GP e enroll ai ma continue ai le care ia e le leia le mato mafutanga ma nai fo mai palalangi le mata se whainga luenga e makausanga ai pe awili mai se tangata whamole mole makidika o run out ia pain relief el koi inga koi ia nga whai lola o kengyang kai le ko ngofo ai ia wale tu mai atia o se o tala noi fo mai pe mawhai ia o laklo fo I kalango ngai fo mai ia e malama lava ngai fo mai so soangi I ngai kakangaka ia le non-residents E tā ua tele le lau ngaluenga I o lau fasili la Muliagatele. What are you most proud of I lau career? I am tele ia awala o ke proud ai lau nursing career, but my significant moments is when I graduated from my postgraduate certificate diploma ma lau masters ma over ai atu I le mato inga I o mātua taimna soifua ai ia ma grandmother o Itilei o se loma Tuala lea langa surgical nurse I Samoa lea o fia e whaawaulanga luenga. When I graduated from whailonga te tele ia e mesesa o tawhau ma na ingi o whailonga ngā moa gaming a waonga ai. But the gift of giving it back to my family I le lato tausi tatalo mai lo ngā luenga ina ia o saunga le mu ma moa pēr le file mu. The other proudest moments o le pe whapea mai le inga ia te au whaftai lava whamanuia le atua o lo o fia ia e whaalongolongo I tatu tangata e mai lato whamanuianga wa ele o na o au o si o whanau ia manmatu inga le no nofu tatalo mai au. O le asau whautuanga mo tausi soifua o lo o le interest e o atu ngā lulu le palliative care. Ko e tei loa, tila fia yo ana o tō tēnā yo teina fō mai ma tama fō mai fō e FFF o mai le mako survey. O ke kango encourage la ko e o mai spend half a day with me observe the way I interact ma le whaonga inga ngana Samoa ma le observing of body languages, pause, silence when it needs to be silence. While I use silence a lot. Yeah, e koe whakaria se I o le kaimi kangi ele mai malangonga ai longa mahwhakia ma the deep
thoughts that they have and feelings. O le vital assessment la le ngā ia au. E lau whaawa sa saa mai la to langona mawhatia. Ia e mawhai ei lan ona o sosoani ai. A whaapea la, I cut them off, or fill in the gap. Ia o le taimi tonu whai ale ngā wa mou watu wai le langona tangata. But I always encourage those who are interested in working in this palliative care space, e o mai observe, o mai whaalongolongo, it's not a scary place to work. All it is providing hope, comfort, peace, and awareness i ka kukangaka ina ia ngofo sa yungi mawhai lato plants. Tele foi mai sa moa doctors lewa le whainganunga mirongo e whapea mai a Margaret, o lo fia whai kau yo notes. E se le maali e. Whapea kulola i le. O la le tū ngā ke whaininga i maali mai. Le ang whasila ko le mai sa moa o e po o le angel. Ke sao to send me away. O vea kulola i lo tustusinga. I explained to the patient I am an angel in a physical form. But I am not here to send you away, but I'm here to help you transition i lo crossroad po lo whelua inga ma Christ and ma whaukua ngai fō mai ia. Ole, that spiritual health care. E re whaapea ngā kusikusi o me ki ngā lukingo e le whaamatala langona ma langona i le whai mai le kangaka mai. So I'm also teaching our young Pacific doctors, nurses, that embrace who you are, your cultural identity. Awale ave selo pu lo anga ngu pe e an ko kongo fale mai e fai lo pu lo fa palangi. You know, I always encourage them e fa ngale ngana Samoa, even though ele ma fainga e tantala fa Samoa. Fa ta lo fa tangata, well, that's all they want to hear is and see ole brown face lia e langonga foi ka kangaka le kangaka le fia sosoani atu yeah okay faukuala I my colleagues come spend a day with me. You will then find out whether this is a calling for you or if you want to carry on with the wellness, well-being, health promotion and health improvement, or if O le tele yo pe ona tata ua me tata la noanga o le I lau ngaluenga. It's very challenging. Ia lau ngaluenga I vaenga ese. Whape whela ona wa ia whalele so I fualo ma whauwhaui. So I fualo ma whauwhau. Tele o taimi e lo fia mata I ata tomi ata maalie. Because all I see is death and dying. All I hear Monday to Friday. E lava ia tangata mali liu, lua tolu wha. E fo inisio a inga all of a sudden they want to take their loved one home. And then I have to race in time e kamawhai ia whatau nuu lato mana onga. So my self-care ia au, lo koanga e whaikau ia word of affirmation from the Bible, scriptures. It's just nourished my spirit and strengthened me in my journey. And I avoid watching news, avoid social media, avoid anything negative that will influence my mental health. Pe whaapupule ina ilo ma whau. Paulawa me lo I speak to myself, be joyful. Be joyful always. Ole me lelei, me whaalelei, manatua pea le alofa le atua, and be kind. Be kind and be loving to everyone's going through a hard time. So o lo fia ke maka yaka komi. If I may alo whanau teine, Mum, why are you watching a cartoon, SpongeBob? In fact, or cartoon, it's a distraction because there's so much chaos going on around us, and people are in
turmoil with their own journey and their mortality and whatever they're going through, and all I hear is grief, sadness, losses, grief. And for me to look after and nurture my mental health and my spirituality is to keep on feeding that with positivity, um, and just intentionally switched off what's going on around the world, and and not being involved or I love my space. There is a time when I need to socialize, have a meal, but there's a time where I just wanna zone out, go for a long walk, enjoy the nature, enjoy coming home, releasing all my energy i le la aule ku fafon mako fale o kile isau kongol fale to ensure whatever lingered spirit that has followed me e ofile mu lalo la au o lo wa my daily routine ke mangava mai loa o alo mai le holy water po le vai maria vai pa ia vai sa ia makalonga spray lo ia au mafai lo kakalo salamu lufu tolu ia walu lola ia le kalangole la au ma fa ia bilisa kun va enga ia ka muli mai au ia wangi o mai o ngolo fale. So that's my daily routine of de-stress and releasing all the interactions of grief that has carried with me, because it can either get you to the ground, or it can either uplift you better if you keep on continue focusing your journey with the Lord and what makes you feel good about in the way that you are nourishing yourself to be able to care for others. Ele mawhainga e alu e cares for somebody on an empty cup. E whata ua le looking after your whole holistic self. Ia malo sau no mana ia le ia wala lo e fai e look after e lo so ifo malo lo ino lo mafau ia male tino le anganga ma vaenga umo o le tangata atoa ia pe ese me te fia sau no ai fa uma mai ele ta tala noanga Paula wale langona le fia batu a wā tātou tangata sa moro whaalongolongo mai. E malili a whapea wa moa sisi o tau a inga ngasi ka ngisa. Po i la tau fo e o lawa lega nga moa i mai tu mau le tino ai wa wale ko i einko ngafiki. Talia ma le whaftai le taimin tau mafuta ai. E le whapea whai atu loa le fo mai wale ko i esko ngafiki umai loa le mafukanga. Yeah, understandably allow yourself to go through the grief responses, the denial, the anger, the bargaining. Once you bypass that, whawhingo fie me awal tangata le mai. Because o tele o taimi o te vaai ai I tatu tangata, it's not necessarily physical pain mai lato mai, lato ngasi, but it's more of popole le mafau. Popole me se foi le aingo le popole mai a ia and vice versa. So te fautua to tangata awa to te fefefe le upu lea o le palliative care po le hospice care o le tausinga lea e mai tātou tua a mai aso ana mua e whaawau pēr le tātou tausi a inga I le tātou tausi tatalo tausi lea tua ia ma le tausi le vā lea ina ia mawhai ai e le tangata lea po o le lātou lawan ona alu file mu. And death is, no one is exempt from death. You know, it's a part of life. From tātou reverse whangale in the beginning in terms of the life in le tina lea e tō pe le maitanga. It's nurturing that life
But it's a reversal whaangale ia. Lea wa uma ngā luenga laluangi ngei ia. Whaamalie, whaatōwha, whaamanuia, whaamangalo leisi e mawhai ai o na whaawhai ngōwhia le journey o le tangata lea. Ia malisi whai mea wa ngalonga o whai atu oe yo ana o le advanced care plan. Le iai le tusi lea le tō whaawhetalai po o le whaasamoanga o le advanced care plan. Mo I lātou fwoi wa maua I ngase tū mau, me se lātou o whamamā, lātou toto, se tūlo. Ao ngā ia le tusi sā le, wa uma whaali liu o mātou whaasamoa. Ia a matai o na talatala noa, ia ni fufuanga mamau. Whawhai ngō whia inga malama lātou. Iei resources available. Mawhai ai ngā plan ahead. Kai pēa le, saukus pa ia le Jeremiah 29. God has given us time and we don't know when, but ngofo fia ma baiko plans ahead. For those who have been given a cancer diagnosis, you know, praise God, thank God, alua mai le kaimi. A makanga whaatapulai le, again, planning ahead. Yeah. O whea la le me mawaile le advanced care planning lea. E te tono whal mai pe mawa chipi? E te tauna mo whai te tono le whalmai tua il GP, pa e mawhai lava ona e kango Google lunga le Oh, okay. And there's a website nga ia advanced care plan. Pa e mo whai te tono whalmai, ma le hospice. E whai ngō whia a mesi tato ma tua ia le o le lei le ingilisi e au ngā e lātou e whai tau ma malama ma. It's a very confronting information. Kai peila wa pe a whaapelo ke kala ngō aku le plan ahead. It's worth it whaanga le ina ia au wai uma ia le whānau. Ina ia malama po a ia mawaenga tina po a po ima waenga tama ina tatau nga whaingi lako plans. Ia, malesi mea, ia e mo I lava I langonga whatangata. E whau kua ko kanga ka, awa e toke malomaloā I fō mai ma. Wa ole kelo la unga luenga lau ke lako e whaamalia ia a inga ma mawalalo kuai ma whaamalulu. Wa pau lava wale eise tō mai po se malama po se tō whaatangata wo o ai. Ia, ngai pau ngā se ofia whakuanga I kakangaka inga ia calm down mai ma. Maua le lok tō talia. O le accepting o le me wo o iai. Ua ngata le ngā luenga le pota o le tangata. Ia, ngā ia lela ia wa whai alfina ngā lo lea li ipe o lea po lea la ngā upu e tau te masani ai ia ngā ia o te moli atu le whaaftaitele Muliagatele mo le whaava noa ina o lau taimita ua o ta tata noa ai wa te lele le sona mani whamatalanga o ngā tele o leo o malamala mai fo ia o I lau matata ma lau ngā luenga o lo whai ia ma le topic a leo o le palliative care ia ma ona I tū ma ona vaenga ese o te mamuli atu le whaaftaitele ona o le sasaa mai o lo to mai ma lo silafia I le tātala noanga ia ina ia maua I fo I le whaalau tele le silafia e le tatou atu nuu o lau matanga luenga. Ia, ma le tāua fo I o le vaia lei o le soifua malolo ina o nai o tatou a inga I nei tū la whainga tā. Ia ai whaamalo whaafitai mo lo taimi tāua o tātatala noa I le nei tū la o le aso. Whaatai lava I lau fionga Ioana, whaatai fo I le wala au mai wa mawai fo I te langona fia awa o le
tele o taimi sa au nofo mo mafa ho pe whaafea na o whaasotai tatu community. O te mana o lava as my goal raise le awareness lea o le palliative care, hospice care. Ia malama tau tangata nuu. Au fefefe, nga o service a ia le make available ia I lātou ina ia access, ma ia sosoani e fo I le ti ngā o le tino mo I lātou o loo ngase le kānesa po se ngase fo ia mo I fo ia e iai fo ia tātou fofo, ma tātou vai, mawhai fo I ona sosoani atu ai, pa o le Tuala ba ia wha pālangi mo whala au ia. Ai whaftai lava I o ana mo le awanoa, wa mo ai fo I le tā mafutanga, ai fo I seisi alo o fia mana o mia sosoani. Yeah, I'm very open if sosoani to tangata. So anytime ai fo ingi au lotu o lo o fia mana o mia ni workshop, I'm more than happy to deliver le taupule o le palliative care and hospice care.